Kinong yalam ka Seng Khasi Students Union KSU Central Executive Committee lambat ka North Khasi Hills District kilalit banya kendo yu officer jong katanat Taurus Officer and Information Center Nongpo kabaya katay ka jing ya kendo la pelong ha kalay puterik jiliw aja penriw kaba katay ka jing let ya kendo kaday na kabenta banya keran halor ka jing tumu jong ka sarkar jila banbo da ka jaka bam ne kata ka food court ha ka jaka ka baday ban pet perman ne ban check ikita ki bar jila bat ki mender ki bawandrung syapo ke Jela Meghalaya ke bala jutip kum ka facilitation center ni kata ke entry exit point. Hadirin beladap banyak kendo ia officer jong katanat Taurus Officer Information Center Nongpo na kaliang ke KSU kelalit hiar syakatai ke jaka ke bala bu ia ke facilitation center harut ke surok ba agi benta ke senong umling ke belalap ia ke jing pentrai ke badang yat syat-syat na ke benta bantai ia kata ke food court ha ke jaka ke bana kaliang ke seng ke lapen pau ia ke jing bam songo yahap persyak ia ke jing tumu jong ke sorkar Jela. Ketahui kejemuan bentuk Taurus Officer Nongpo telah hadir bang lagi lambat lah ekspor menjadi jentep sorkar di dia kan ia kecaka apa beli nak sedang harga rapau pada Desember pun kata facilitation center yang apa kanong kum kedok ban pet perman yang jeng bandrung di Brebas kan jalan kami osi kata kubur ke benio ia kan ikajaka penong penlan untuk food kita day yang tiba kita tunjukkan bagi kita di bahar pop untuk kita kan ini kita tahu itu penong ini dengan harus ni penting itu Taurus Officer berteman baik sedang ini kita kalau di Kolomba nado usnam arjar hanril pemikran suka banpasi kenikahan dan ada sensasi buat mental adap syukul snap yang pakai sokar di profil terkam dengan buat haduk mentah tempat lah bertanian ya kini kita dok bagi aktif di facilitation centers hakalang dijaka ke Jela Kajongi di Iru ba nakaliang jong chief minister hakani ka session hubunai feb jong Islam bawa ai ke jengkran bo session jong house atau flow jong house lai ke jengkran lomba penuat itu kilat PMT pantelak pan ya kini ka hanya bersesi na ka judicial scrutiny but na ka scrutiny jong dian sarkar India but penting naru penting ya di facilitation centers kalian kita ka kapok jelas hentai kini di mentah bersusi kalau bayar ni ka bilang lut ya kini ka jaga ka bilang pelit pentelong pemata ke facilitation center lapan kala pemansa ke football jika pensusi bat ke pentang yang kum pasang bat yaki pat hi baro di bangut begini kodok ini yang bentuk perman kita begini lawan sekitar nah kalian jumi hoy ngin persya bakatan ke football bagi wai pat jintai ba kalian ke surga bentuk andai kai ka bangi kwa kolomba shwa bakin pen bagi kita jintai kopya tindan kita itu penting kena shwa baka facilitation center kadiban yang ni lada kata ke center kam yang nakalian jong seng lara da pensang ya no jintai kini kisi ke banwan min sai kendo keyboard bahalo nakalian ke jong sokar min pensnob yang iki yang ni ke jong kaman bat mana ipen board ya kadi department ban yat syakmat kini ke jintai di Indonesia bandang dari kapor sabatai ban seperti ini banja